Men 20 жашымда саясатка келдим. 26 жашымда Жогорку Кеңешке депутат болуп бардым. Ошондон бери эл аралап жүрөм. Кыргызстандын бардык булуң бурчунда дал ушундай эле көрүнүш. Мындайча айтканда Мамайдын көрү. Бардык жерде эле ушундай түйшүк, ушундай эле проблемалар. Бул каяктан келип чыгып атат да ушул проблемаларчы? Урматтуу жердештерим, мында биз жүрөктөн жүрөккө сүйлөшүшүбүз керек да. Чындыкты ачуу болсо дагы бетке айтышыбыз керек. Менин мүнөзүм да ошондой. Бүгүн тилекке каршы, урматтуу жердештерим, бүгүн Жогорку Кеңешке май пуруш, пайпак пуруш, темир пуруш, көмүр пуруш, кыскасы пуруштар бара турган учур эмес. Дүйнөнүн чакырыгы, биздин замандын бизге коюп аткан талаптары бүгүн курч. Өлкөбүз жакшы жерде эмес. Биз дүйнөдөгү эң кембагал, эң өнүкпөй артта калган мамлекеттердин акырын толуктоп атабыз. Бүгүн 2000 сомго, 1000 сомго сатыла турган учур эмес. Бүгүн алдыңарга келген талапкерлерден арыкты, тротуарды, мектепти, бала бакчаны сурай турган учур эмес. Бүгүн мамлекет эгемендиги жок, мүңкүрөп турган учур. Бардыгы бизден сурайт, эмнеге азаттык дейт. Анткени азаттыгы жок өлкөдө азаттыкты тандаш керек болуп атат. Бүгүн биздин мамлекеттин эгемендүүлүгү жок. Бирок биз жылда 31 августта эгемендүүлүк майрамын президентинен мектептин директоруна чейин майрамдап атабыз. Жок майрамды, фальшивый майрамды майрамдап атасыңар. Ишенбейсиңер. Жок, биз эгемендүүбүз дейсиңер. Желегибиз бар дейсиңер, гербибиз бар, гимнибиз бар, чыгарабыз бар, президентибиз бар, Жогорку Кеңешибиз бар, өкмөтүбүз бар дейсиңер. Тилекке каршы мен айтып аткан, санап аткандардын бирөө дагы мамлекеттин эгемендүүлүгүнүн белгиси эмес. Мамлекеттин азаттыгынын, мамлекеттин эгемендүүлүгүнүн 3 гана белгиси бар. Биринчиси экономикага болгон көз карансыздык. Экономикаң жок бүгүн мамлекетте. Атамекендик өндүрүш түп тамыры менен талкаланган. Границалар жабылса ачка кала турган акыбалдабыз. Биз буну пандемияда көрдүк. Эл мүңкүрөп, чөгөлөп калды. Больницалардын алдында кырылып өлүп атты. Эч ким эч нерсе кыла алган жокко. Un, будай, эч нерсе, жеген эч нерсебиз жок экен. Бүт жатып жеген эл болуппуз. Эч нерсе жок экен, урматтуу кагылайын элим. Элдин 750 миңден ашыгы кредитте экен, карызда. Банктардын эшигин сагалап калсыңар. Мамлекет өзү 5 миллиардка жакын долларга кирип кетти карызга. Эч нерсе жок, эч нерсе өндүрүш да жок, экономика да жок. Мына кредит менен жашагандар баарыңар билесиңер. Экинчи айдан марка айга жеткичекти безилдейсиңер. Жашооңор журканыңарды башыңарга тартсаңар, путуңар ачылган, путуңарга тартсаңар, башыңар ачылган заман. Мына ел кредитке кандай жашаса, кредитке жашаган элдин турмушу кандай оор болсо, карызга жашаган мамлекеттин турмушу да дал ошондой. Бириңерге мектеп жетпейт, бириңерге бакча жетпейт, бириңерге арык жетпейт, бириңерге көпүрө жетпейт. Бириңе берсе экинчиси капа болот. Жок экономикалык биздин көз карансыздык. Бул биринчи түркүгө. Экинчи түркүгө отун энергетикага болгон көз карансыздык. Отун бул эмне? Бул күйүүчү май, бул көмүр, бул газ, бул электроэнергия. Суунун үстүндө туруп, мамлекеттин 250 миллиард киловатт саат электроэнергияга өндүргөнгө мүмкүнчүлүгү бар туруп, бүгүн Кыргызстан боюнча свет өчүрат. Жылына 650 миллион долларга Россия мамлекетинен бензин ташып келип жашайбыз. Эгер бүгүн Россия бизге бензин бергенди токтотсо, бүтүндөй кыргыз эл эшек менен атка өтүшкө туура келет. Өзүбүз чылгыйдай көмүрдүн үстүндө жашап туруп, Казакстандан көмүр сатып алабыз жылда.
Özümüz suunun, жердин üstünde durup Kazakistan'dan buğday satып alabız жылына. Bugün har biriңердин денеңерден başka eç nerse bizdiki emas, mamleketdiki. Giyim, but giyim, baş giyim, jegen, içken, baska turgandın bari çet mamleketdiki. Özümüz topçu çıkarbayбыз. Mına Oştoq bundan 5 yıl murda 4 ay gaz öçüp kaldı. Adamlar moru koydu 4-5 etajga. Gaz dağı bizdiki emas, benzin da bizdiki emas. Gömürdün üstünde durup gömürdü buraya satıp alabыз. Demek bizde otun energetikaga bolgon көз карансыздык жок. Eğer sende ekonomikалық көз карансыздык жок bolsa, eğer sende otun energetikaga bolgon көз карансыздык жок bolsa, sen hiç kaçan siyasi көз карансыздыкка ee болушуң мүмкүн эмес. Üçüncü siyasi көз карансыздык. Muna bizdin 30 yıldan beri önükpe atkanımыздın sebebi uşul. Biz görüngen jir jagан eteğin karmap yaşap kaldık. Biz absolutluk turda özümüz jogottuk. Muna uşunday çoğun misyan atkaruda, mamlekettin azatlığı üçün azatlığın kamsızlığı, mamlekettin egemendiliği üçün güreşti. Gömür puruş, naskı puruş, may puruştun akıl jenet deysiңер oşaga. Bugün çaykoçu, bazarkom, kommersant bara turgan üçün emas, hurmatly elim. Bugün dünya bizden taptakır başka оор maseleler talap kılıp atar. Muna granitsalarыбызда ahvalды көрüp atasыңар emne болуp atar. Muna uşuntip biz 30 yıldı jogottuk. Muna bugün emi ayla amalыбызды tapпай oturabыз. El menen mamleket absolutluk turda eki başka jolga düştü. Muna egemendiği bolduk dedik, tura. Kagazdın betinde gana bolgonun men sizlerge түшүндүрүп берип атам. Kagazda gana var egemendilik. Biz kantip yaşadık 30 yılın içinde. Men bunu da aytıp bereyim, hurmatly tuğanlarım. Egemendilik bolduk. Biz egemendilikte algan yılları mamlekettin aymağında 500'den aşık zavod fabrika olgan. Bugün 50 çaktı zavod fabrika işteyk. Bırak al görüngen baymanap köpösünün kolunda mençikte. Kalgan 450'sün bir kirpiç döşebey. Bir gürek sement salbay durup talkap koyduk. Çoğun ata çoğun enerjiden kalgan murasты jok kıldık tıp tıpılı menen. Muna oşolardı jogotu menen. Erkegibizde, ayalыбызda, yaşыбызda, karыбыздағы 95 жылдары үйde oturuğa majbur olduk. Eldin başına müskül düşkönde, attan kılada erkeklerge aytılgan. Bırak 95 yılı erkekler emez. Meni nenelerim, meni necilerim attandı. Koluna çağır sunkanı kötörüp, aldı Rossiyaga artık Kazakistan'a jılıp ketti. Muna oşantip өлkөдө челночтук бизнес başlandı. Tükünçönün ayalı Rossiyaga ketiptir, palançanın kızı Rossiyaga ketiptir degende uyalçubuz. Bul uyat iş bolgon. Oşol elder uyattып atkan iş, bugün mamlekettin ekonomikasının negizgi kireşe bulağına aylandı. Meni nenelerim, meni necilerim oylap tapkan челночтук biznes, bugün Japadan жалгыз mamleketin ekonomikalık modelini aylandı. Bugün oşolardın sanı yıldan yılga ösüp oturup 1 milyonga jetti. Yılına oşol bizdin migrantlar 2 milyarddan aşık dollar jiberiп жатат mamleketke. Biz emne kılıp atабыз? Biz 2 milyard girgen dollarga mamleketin içinden 3 milyard koşup durup 5 milyard kılıp durup arka teyip jiberiп atабыз. Migrantlar anda beker iştep atap aljakta. Alar canın kar çurup, canın tişine tişte oşol akçаны tabat. Biz kadırın bilbey, gayrale oşol çet mamleketten gelgen tavarlardı satıp alıp oturup, akçanın bağırın gayra çetke çıkarıp atабыз. Hurmatlı enelerim, hurmatlı ejelerim, siler oylap tapkan ekonomikalık modelge teң келе turganday. 6 prezident dağı, 6 Jogorku Kengeş dağı, 32 jol almaşkan ökmöt dağı programma oylap tap algan jok. Bugün dağı mamleket oşol siler oylap tapkan migrantların esebinden jaşayt. Egerde bugün migrantlar bari teң birday söyleşip durup mamleketke akça kotorunu toktatsa, 1 aydan keyin mamleket toktoyt. Egerde bugün koştalarыбыз eşiklerini jaba turgan bolsa, Kırgızstan 1 ay jaşay albayt. Mat rezervinde da işlese jok, eldin kolunda da işlese jok. Eç nese kalgan emes bizde. Hurmatlı жердешlerim, men 26 yaşında deputat bolup barıp,
Kırgızdın möngülörün talkalatып atkanda karşı durup gücümüz jetken jok. Kırgızdın gazı satılıp atkanda toktotkona gücümüz jetken jok. Ne degen толгонтогой коррупциялык иш-чараларды мен өз көзүм менен көрдүм. Кыргызда сатылбасын деп 120 депутаттын ичинен 14 гана депутат сайрап турдук. Калган 106сы бийликтин көзүн бир карап туруп айтканын жасады. Мына кандай чыккынчылыктар жасап атабыз. Эми биз Азаттык партиясы ушул менин артымда турган азаматтар өлкөнүн азаттыгы үчүн, өлкөнүн эгемендүүлүгү үчүн деп жолго чыгып атабыз. Менин артымда турган азаматтар ар бири өзүнүн атын өзү жасаган балдар. Турмуштун тепкисин, сабоосун жеп саба калган балдар. Куугунтук эмне экенин, караланган эмне экенин, түрмөгө бейгүнөө отуруп калган эмне экенин билген балдар. Беттегенин бербеген көк бет балдар. Артка чегинүүнү билбеген балдар чогулду. Мен силерден жалынып суранам элим. Майда болгула. Биз алуучу болгонго даярбыз. Сайган жерге сайлабыз. Биз майтарылган балдар бириктик.